Ka Federation of Khasi Jaintias and Garos People Nongmensong Circle minta kesni kalai puai tarik urisau aja arpusau kalalet ban yakendu ya usimbut menteri rangba bakmi ya ketenat pinroi sor uba snyo bhalang dhar bandawa na u ban pin bha bat samno iki yang baduk skipat ba kibadan hok ban yo habakren kilat pathai khubor u general secretary ka FK JGP Nongmensong Circle usamla Alan Kharkongor ulayat hu bekidan sautli ki building Nongmensong kibla tei ban sam yeng ki baduk Usamla Alan ulah kambai kini ki building ladep bantai nadu usnam arajar pra arajar kendai Hindrei menta kila jot biang bat kila kela ketem auria namar katanat penroi sor hadu menta kampat sami ki yeng shikilong yeng baduk ki badai hok banyo Usamla Alan ulayat hu ba nakaliang usimbut menteri rangba ulayat hu ba katanat kaladep ban penkre ya ka details project report bat ha usnam banwan an pendep no bat maramon liang jungi ke seng hi nanong sang tinglawan kendu menta yo minister de dian jung lu loong ba ya kene kam la ada pembiang ke DPR na sidang de wong hana ba news nam banwan ni ya kam punya anak sekman de na kalian jungi yang ta kan ka jing e jing ka David na ka sidang ka jing sni onte ngelap punya semua lo ya kalian jung tong kan jung khia kene ba ke DPR ka lombet news nam banwan la ka na kalian jung minister ada pin lara kamlong kemo uang ba ka DPR kan yan kam sukmat dan kalian ini keseng ni sim yang sejam kam tini itu pending yung ka building antai di belak sak tank kan nong mentala ki lais 6 ke building yung ka haba urban building beduk ka beda yang ke building beduk de mentak lah pending wi kate ke kam sni belak bun jat antai dan kalian jung ngai kram du ngong pet bahan te ke jing sni babun ke hantam bakatu yang keladap hajing syak keladap anda ki kram sam tu por beri sam nak ke yang ki pen sateng itu yang te menta tu yang kelak dah kan kelak damage lo sedang mak telah hab renovate mereka te ka pisam ta government ka sanction meng tu hajing syak li ke keladap dah sam tu por mut ka government tu kam dan jing sukai te hadin bakal government ni kam sam mereka menta kelak ada ka jing pelut yang sapat ba man hab renovate yang madong sedang ki damage puro hadu tu lagi baik kenduk ni ban meng ketai complete di south tuli di total untuk kalau untuk besar di kilong yang beduk belakang lagi dengan besar south tuli south building jadi belak ajing syak di belak complete mah di belak complete nak ajing bom sampan atau apa mentah kelak kelab yang tebah bajot lah prarathai kemudian jing ni lah keli hendrai ong atau apa bagi dang don kijing duna atau apa kemlak ban sam ha keliang ka ke tapi nak kalian cuma urut penpau kata bom 4 don kajing biang nodong sedong ni kemak pensam dia mentah batal kalau nak jing bom sam kita mempenbiang kelak kelas nak yang jot yang rathai